salamat no karon kang Governor Pam. Kay bawo mo sa panahon sa linog naabot din siya dire no aron nga makikuban kanato. Pag-abot sad no sa kalipay sa fiesta diri uban lang gihapon siya kanato. O kibaw mo karon sa June nga mag-charter day na punta nag-andam sad si Gopam no naa sila medical surgical gynecological mission diri sa Cebu Provincial Hospital ato siyang tagahag masipag pagpag. Ibaw mo gitanong nga sa panahon sa kalisod ang pinaka-importante gyud siguro nga mahatag namong mga leader sa inyo mao ang presensya, di ba? Aron mahibaw mo nga naa ra gyud nagpaluyon ninyo kanunay nga dili gyud mo mapasagdan. So karon ako lang yung ipaambit sa inyo ha. O kaning mga tao diri no kay kibaw man siguro tang ang gihatag yun ni God nga beneficiaries diri sa Bugo daghan yun. Kamo tanan diri 3,215 ato siyang tagag masipang pakpak. Karong buntaga close to 2,000 lang mo kay ang gihangyo gud ni God katong pag-istorya namo nga siguraduhon lang gyud nga luwas mong tanan no so wala gyud nato idungan ang tanan nga naa diri ipahimutan gyud mo niya no sama sa gihangyo niya nga ipahimutan lang gyud silang tanan kay para sigurado nga dili pud mo maglisod sa atong ipahigayon nga payout. Karon diri sa dakbayan sa Bugo mangutana ang mga tao giunsa man ninyo pag-identify sa beneficiaries considering nga kita tanan puro man ta biktima atong linog. So magpasalamat gid ko no sa PSWDO kabalik-balik gid sa dili nangayo sa ato ang data no si Ma'am Mariette ug si Sir PJ nga mo in charge no focal for Bugo City. Kibaw mo ang atong gihatag yun nila katong inyong mga family cards ug i-fill upan ninyo during sa linog mo gito among ipada sa probinsya. Kay lisod naman kaayo kung magpatuyok patagbalik no nya nagali in-town silang ko kay kinahanglan na gyud nila i-payout sa inyo ha. Karon giunsa man pag-prioritize nilang Ma'am Amabel Mayor. Katong wala makasulod pa sa ECT, giuna nato aron mo'y magmahay. Kay di ba naaman to'y nabilin nga wala ma-payout. Pakibaw siguro mo nga ang kadaghanan sa inyo appeal ato, di ba? No. So I'm really hoping na after sa gihatag ni Gob nato nga higayon karon, wala na kaayoy magmahay sa Facebook. Kay kung unsa man ganito'y pagkuhang sa laing ahensya, gipun-an na gyud ni Governor Pam Paricuatro ato siyang tagabas. So kana lang yun nag-explain lang ako og dali-dali, di na kay nako kanhantas sa akong pakikinami. Again, my sincerest gratitude to all our visitors this morning. Di ba ginatos la bista kay kanunay man sila uban nato ug sa inyong tanan. Daghan kayong salamat sa inyong pag-ani sa atong kalihukan karong buntaga. Padayon lang kita Bugo, daghang salamat. God bless us all.